Kitabu cha Tawala wa kwanza mlango wa 12. Rehoboamu mwana Kahala kwa sirikiza tumia Israeli. Rehoboamu achenda Shekemu kwa Israeli osiwere maza kwenda kuko ili mamuhende mtawali. Jeroboamu mwana wa Nebati arosikira habari zizi ora achere Misiri kwa riko kalawa kwenda kwa kumchimvira Selemani woyo kulako Misiri beya tumakimulagizira Jeroboamu aze na yeye hamwangana wo mtunganano wose wa Israeli makumuendera Rehoboamu machinda ng'wamba baba yofuika mzigo mziho elawe funguzireyo kazi komea babayo nawo muzigo mziho arofuhika nasifunda kuhumikira Rehoboamu akiamba ende namuye kaheri baada ya siku tahu bayo atumakiuka mtawali Rehoboamu akiuza mashauri atumia ambao mahumikira Selemani babaye wakataroka na moyo akiuza kiamba mnaniadha niazigizieze ano atu making'wamba kala undakala muhumiki wa atu vivirero na uhumikire na wape jiburizo mandakala humikio kwenda ela Rehoboamu akikahala gomadho arigokala azagerone watumia na achindauza mashauro vijana mareo kala makula haunga naye na were mana muhumikira hii akiuza akiamba mnaniadhaje niambireza ano atumana mbao fungu ziro mzigo furo iko ni babayo vijana mareo kala makula haunga naye makimzigize making'wamba watu mareo kwamba babayo fuika mzigo mziho ela hunguze ambire vivi ko kazala kangu kakanda beni kaziho hata kukiracho chunu cha baba mubagaza mzigo mzela mimi nda uhende ukale mzeo zaidi baba mfumaga na vikoto ela mimi nda mfumaga na mahambini vikara baada ya siku tahu Yeroboamu no atosi makuya kwa Rehoboamu ela rejokala ambaye mtawala uya nikaheri baada ya siku tahu ye mtawala kiazigiza kwa ukale watu akiga kahala goma adharigo kala wagoroni watumia akitoa goma adhogao vijana kiam baba mbagaza mzigo mziho ela mimi nda uhende ukale mzeo zaidi baba mfumaga na vikoto ela minda mfumaga na mahambini kwa vije mtawala kasikizire bulo watu kwani utu wahendwa ni bwana ili ritimiroro neno ambaro bwana waambira Jeroboamu mwana Nebati kukirira na hija mshilo Waisraeli osimarona kukala ye mtawala kasikizire mamzigize making'wamba funa mtalo wani kwa Daudi sino hedo funa uriti wani kwa mwana wa Jese ayo yani mzini kwenu henu Israeli itunze mwenye yo nyumbayo hewe Daudi bayo Israeli machenda kwa mzini ela Rehoboamu akatawala wa Israeli Mario kalama kiishimize ya Juda ndo mtawali Rehoboamu akimhuma Adoramu ariye kala na imirira kazi ya lazima na Israeli osima kumpiga mawe hata akifa ela mtawali Rehoboamu akihenda haraka kukwera garira la farasi na akichichimbirira Jerusalemu ba Israeli zakala ikiipinga nyumba ya Daudi hata warefu ba Israeli osima hosikira kukala Jeroboamu wauya mamulagiziraze mtunganoni na makimuhenda mtawali za Israeli yosi na kanare ituwa nyumba ya Daudi soka lambara ya Judake Rehoboamu marofika Jerusalemu wei kunzumanya nyumba yosi ya Juda na mbara ya Benjamini shikari azo alifuga na ngangana 800 makahehe na nyumba ya Israeli na mamujiro utawali Rehoboamu mwana Selemani ela neno la Bwana likimzira Shemaya mtu wa Mlungu kwamba nena Rehoboamu mwana wa Selemani mtawala wa Juda na nyumba yose ya Juda na Benjamini na watu wengine wose waambe Bwana anaamba usambuke bule kwenda hehana ndugu za Israeli kila mtu naende kwao kwani mimi ndimi mzie gahenda gaga baina makigwira neno la Bwana na makuu ya mzini ere Bwana rejokala zalagiza ndo Jeroboamu akujenga mji wa Shekemu kaiza mirima Efraimu na akiishi kuko kula haho achenda ujenga mji wa Penueli Jeroboamu akiaza kiamba vikara utawali undau ya kaheri kaiza nyumba ya Daudi kala tumandambuka kwenda mboza sadaka kaiza nyumba ya Bwana kwa Yerusalemu mioyo yao inda muira kaheri Bwana wao Rehoboamu mtawali wa Juda mandana laga na mamuyire mtawali Rehoboamu baye mtawali kuuza mashauri na akitengeza vizao virisha dhahabu Gonyake ambiro watu ni kazi kome iyo muhendayo ya kukwera kwenda Yerusalemu kwenda henu Israeli hayati ino milungu yenu liyo ng'wambo za Misiri king'wenga kichika Beteli na chengine kichika Dani utuhuwa kala dhambi kwani watu makwenda Beteli na hata Dani kwa kwenda voyage vizuka virisho kala kuku kiza kitengeza nyumba za hatu hadzulu na kitagula tutu vivi makala ya lombi hata hizo hovere salawi akiika sikukuu kaiza siku ya 15 ya mwezi wa 8 akihende kalehere sikukuu iliyo kala ikiusane kwa Juda na kimbo za sadaka kaiza chokija cha kwambozera sadaka
kwa ziria ng'ombe arizokala wasitengeza ko Betheli. Kiza kikalombi mahumikie kaiza ho hatu hadzulu arokala wahatengeza siku hiyo ya 15 ya mwezi wa 8. Siku hiyo kala waitsagula iye mwenye akimboza sadaka kaiza chokija cha kwambozera sadaka alicho kijenga iye ko Betheli. Baki abu nishira Israeli sikukuu na akikwera kwa kwenye kija cha kwambozera sadaka ili akafukize uvumba.